nkomo na anopa mo ame no mu eba be di sa nkomo no specialist am kan no expect Madam THERESAH SACKEY odi ni dwuma no ewo Adisadel Urban Health Center ho no odi ni dwuma na Madam GERTRUDE nanaba KUUSANGYELE facho edi no mambo ni ya madam na ade acheme na ono so di ni dwuma ewo Metro Health Directorate omumienu na abapiem wa fia se ya ye no omo eba betwetwen ye mmofra no ye mano omapomuden ho enkomo mpemfo mpacho me mama kwaba ha ye Coastal TV ye jidi se mu free fia na se mu free adwuma mu ba no ekwan so ye bokoboko bibia ansi na me adom boko me ase eno an ye peti ntinsa no mo ahode de mean so betimi bisect nkomo na me yate ase yi sa pepepe na ye na ye ba be sha ase ye bedi nkomo for about 30-40 minutes tops na se obi show Coastal TV anope ya yes we hu say de apomuden mpanyim for babet na fia say morning mix no so ye sha ase ache some particular nkomo ya ye juicy Madam GERTRUDE ba mimisa say obi etie nkomo no a didn't na also want na say for like 30 minutes and after 40 minutes na ontie nkomo we enkosi ewie emfa so be no be nyawo bottom da say enti etiefo say kase muntina say na muntie nkomo na ye bedina for 30 minutes na mo ye mo ho boni if we say asema ye beka no ye beka afanya ye ma ho eni nya abatan so ye ho enti no obia also ewo wiase mu ha ana otikrom ha wawoba wo ba krampo a wo nua bi wo ho mo no nti se wotena se 30 minutes na se wutie nkomo na ye betwetwe na ebeboa na wetumi ede ye fe ne sen afutu ayebe ba ho no ede bi ade acheche omo mantemi na nti se not for yourself krampo a obia obia obetumi ede acheche no nti ehu ye pa se wede wotena se na wutie ye da se wanu hwam na waka ne sa no so mi din kan no week we nyina no child health promotion week chese ye di ye mofa no amopomuden ehun komo enti no Miss SACKEY mami mbisa sa week yes child health promotion but this is not the first time I ever be woma ye woma since Adam's time up till now untimi kanche ye ma me no mana so ye nuanu so munim de esi ehwe omoma by all means obi a wonim de fa ho but sa week we no ede na mo pese mo bo hu dahuru a ebia obi nte da de na ye new and nti no ehumpo hia se mo bedi sa week we yo ya danse yesha ti da America no AFIBA o ya za ye okay program o ye nationwide program nti baby ebo dia wo celebrate ho na zibia so AFIBA wo gudu ye na o chede simple kakra ewo ho ye ndada na so ye reka AFIBA ye celebrate amayada hye hu kran na ya ka de still ye mbo fama wana pomuzim oye abatan ebusuaku ni nyina community na he na suzi da ye bohwe ntaye de ye lihye mu kana amaza ebia ya ja ato ho kakra na ye hu abaye hu do ya san ya hye mu kana amaya mbo fama wana pomuzim no hu ahia ya papa na ACP yo ye da se na previously nkomo kakra menimu ediye no na chese mo kan bibi ti say vaccination and mo fra vaccination ho asa na making mo hwe breastfeeding ene nnuane a yede mankola growth monitoring mo be hwe nkola ninyi mu ni ade no sa ne mane ma we nyina mo hwe okay nti no yenya no one by one ye kabo ma ahwa na edwan anya de ye no step by step into no yen shall say from the vaccination Miss SACKEY yen shall say from vaccination no say na make no this not bibi eni wa afa ne ba be obi anim say akwala bia wo na wo say o vaccinate no but for obi a e bi o new mother na so obi a o hia say e be kai no enema vaccination ben sa na ye hia say e de be ma ye moframa no and at what age in fear ben no mudi a esese ye mo various vaccinations na ba be boss no say ye ntima nde ye di ye dwume say AFIBA watima ye di siheni wado I was easy dwuma in the tima ye di siheni wado no o say
protect every child, vaccinate, screen early, and keep them healthy. Inti say ye de ba yen fanti kesema. Ina ye de yembo foma ye bo yembo foma wana pomeze ho ban. Ye zi ndur na ye hwehwem wana pomeze wo bia ya wo wana hyase na kwapem. Infie numu no do no. Ye hwe de sinto bi owo wana fam. Na ye tum ya bo won ho ban. Ye zi ndur na ncheche ama wana pomeze ayede ICP exam. Inti say ye kai vaccination ahoro wa mbofroma wo wo ho na ye ze mo ho na no chere de vaccination o wo hen team ni mu bi mbofroma wo panza ahoro wa ye ze bo won ho ba na dem panzi ni na no ye ze bo won ho ba ifi mbofroma yere ba ho me chere childhood illnesses or diseases ho inti panzi bi wo ma abana ayan hihya pomizina soefo ayan hihya ya AFIBA batan no owe na la no ye wo bi wo ho ayeze wan ahyase na akopem de pane bie yeze wan abeti nka no ebu ade wo sisi nesa right one when na yeze wo ono no yeza obo abofa no ho banfi ensama wo yelba ho enwu de ye wo abofa ba ahyase ni immunity ni yede owo fo intansa na hoho wo baba fi da wo bohwe na ade osede yetum na ye wa abofa na da mo panze na ye sen ye wo imbubueze oye polio ye de sonenu ama abofa na ho bamba na yede abaso kakra okay osende na da me ye ba no so no osanso ye mfama me ye ba nti se asefo no ba na ya na abofa na bamba wo so ama baby Fie fiwa abufre ni nya oba start today no so obaba wenyi na wenyi no ba yelu we no ye na ye de hwede abufran nipa ni mudru na ya we na hyase ina busu ebie busu moko de pene ebie no sonson bi adomana o send abufra no kofi a obama maame mbama na enufunsu me kire nti na ezibana ya obezizi nti o sede bi baso dan ye wo panza no so wenya busumu ko de pene ebie yeze wo onya busumu ebie de pene ebie no so wo basan we repeat the same panza na no so oye edure numa wa ka bomoko edure numa wa ka bomoko na no so waze wo mbofama na se ya waze other ones to be ababa ka nti oya according to age nti o sending ya 3 months ye besen ye repeat them 6 weeks injection na biom 3 months afi no na onya 3 months wi a yan wana panzi biom onya 6 months nti between 4 5 you know obaba weyin ono nchede we nti obejai obaba weyin ye bo weyin ye nyenya twetwe nkomo efa na abofra ni nyin na apomezen mosi moko amasinto bi wo ma na ya atren nti onya busume esia a me 6 months na ya sanso ya start injection ye wona se ya wode malaria vaccine wode bai nti no so ye ze wo hwan then na ya so abofra nso nenum ye sanso wo kro bi so wo IPV vaccine no so busume esia ono so ye ze bo one then wenya busume swan obeje IPV ni biom malaria no oyempananan obenya no 6 months then 7 months 9 months ena 1.5 infe 1.5 zoko na no so ya yede ya wano no so vaccines ni bi yeda aka ho na mmom wenya busume esia no ya won panzi na yesan ye wa bi ti the vitamin A yede so honenu ono bo one for good eyesight then wenya 1 year no na ya san ya so abofra nenu nti ayeda afi muni na abofra no yeso nenum impene ebien hasana afi no akwa ewie nti onya afi dokwan yeso nenum wi onya afi ko busume esia 18 months na ya san ya wan panzin biem nti ehu de panze wan odoso pa enyina aboa abofra no ne bambo ifin mboframa yereba ho a eya okamboframa wobra wa wo hwana akopem efie num ni ntem nti eyini enhyehyeye a odem na ye wo maame abofra no panzen na maame no so wo hwan injection bi wo wa tetanus no so wo nti se no so ne time asa
na no so ye da ye dem wa we no oye no so ye interview onyi se no obowo bi onyi se no obowo bi then owu wie so a no so nhihye wonti wo me date setama aso a na no so wa wonti yi na bo ma mbofama hwana po mezin ni ye awone hwe na ye hyehye dam dwumezi a otedam yezema abatan mo woba aso ebo mbofama npanze. At what age na abofra no mo jai vaccination okra? Vaccination no yesha Miss last one yakade wenya 1 year 18 months no chede nka ideally afebe bia wa ne vaccine ewi but ibi wo ma ebu an de sinte okakabrum na wenwie nti enhihye wo hode obi a yebo hu na ebia 1.5 na apa ho beton we no ye wo embe wo ha yetum yeze 1 na ochede no so bambo no wa yede wenya wa wo bi yeah that's the papa ne there was a church vaccination and more for to be specific now my member ho me pese me hu say since Mosha say moye sadio madam Mr. Kitche mo say every year bia moye na che say every year bia no moye sa education we vaccination ne other aspects of mofra apomuden no moye ni nyina aka ho since Mosha say moye sa nima we no mohu improvement ewo ekwan a awofo no mpo no efa egisa vaccination we etumu no mohu improvements bi ewo mu ana. Okay. So what time almost started no na nkola yare ene omuwo no na edo so pa say calculate e ka 1000 per 1000 life beta. Okay. Na first na almost started and as almost shase no na 101 nkola yanka say 1000 na 101 ebetumi ayare ebetumi ewu. Okay. And so as at now no sa program e koso na ye no amasisi aba 46 per 1000 life bet. Nti na just say eye pa ye ni nyina no omutie na omudi nkola no ba nti eboa amasisi ano yanka se nkola wo ne yare dindindin nyina no abafo. Previously na some of the misconceptions say there obi ewo adwen tanta bi efa vaccination ho myth say insama nkofo kan but anya no kra but nkofo kan na nkofo nso agidi. Previously na nsam no motiti bi ewo health centers na there mposho ai ebi ye there he yetiti pa obenhu na obi beka se ye ma no akola na edru senya ebe ya mbubu ya na ye mom ye ka se ye prevent no afi mom na wo ba no kwa ebubu ebi mutumi ka se me wo me ba panie na na ahunu kra ma wontumi kra mpo enye den nanti nti che se mbubu ya na amose mode bua ma akola no na ye mbubu ana se onya polio no afi mom na wo ba na bi mo so mutumi ka se sa pa ne ye a wo de wo akola yi obenye no obehwe kra mpo na wontumi enwo nti no ye nsama na omokaka so yetumi esia no eguso aso esia no ama obi ati ase se panye no mom di very safe because ye nyina ye wo ye mma ne bi ye nyina so mo wonye bi nti is very very safe nti eguso a ye ka ama omo ati ase although most of them no omo ati ase but ade na betimi aba ne se mekwa akọwo me ba panye anase me ma no vaccine na efe bia ne yare bia ba be clash eya eye bibi e wo nkola ni mu dade bia vaccine de ba out anase se eye den. Okay, se no ye ka ho asema eye individualistic. Okay. Akwala bia na nia ewo no mu but ye fa edro bia na se ye test ya ye me se ye ka se ye yam for 100% 99.9 ombetumi enya panie no ana ombetumi enya edro no edegu mu enuma asem bia yamba bibi beba na bia ejina nipadua a ewo anase ejina jeans ana bibi a wo akwala no mu a ebetumi react to it but an cry is very rare because it's very rare enter ensi most of them no ye wo ma bibia ensi mo campaign we no emfaso wo so pa beboa Ghana fo nyina me kai say me kura se na once in a while
na ye won kophobia e from say omoba way and the first one ni Mrs. Howard no kwa way ni e kan in another way na sometimes we say wo ha venture bia na omoba every month about 2 months na omoba maybe say na moye in Cape Coast Metropolitan Assembly no any Cape Coast nkwa na Western Central region your other places so be considered as villages or more access to sa campaign ya moye etisen. Oh, sisi abodi nyame adom ya ye ni such a way say when you na say child welfare clinics ebe obi a na doorstep. Okay. Uko ekura bia say obehu ma menes e wo ho. Uko ekura bia say obehu edan kitu ebi si ho mo ma bibia na obetumi akoho. Into community health officers and the community health volunteers omo nyina omo frefre nursing mothers omo do omo ba baby a health center no wo and say chief zone no wo na kwala na yese ye wo mpane no ye wo omo omo a baby a ye ka say health center na say chief zone bi ni wo no so no nurses omo okro no omo ko baby ye ka say outreach omo ko ho every month e ko hwe say sankwala ya omuwai ya wo mupanie ndro bia so omhia no omuenya nti say no is like every doorstep bia no utu na kakra obenya baby a ye hwe ayerefo anase wenyufo wo a obi wo a ebenya panie e dia wo no nti say na echi bia say okay for Today, ye kasa yen schedule na ye chede. Ya time so do baby a sinto biba. E mama de no tum on follow schedule no pepepe ma bofa no wo pande today age e ka. Nti bi wo me bwa de age ni bitum opa ho kakra. Nti wo ma e bwa da Ghana Health Service. Jumeza yesi bi obi a wo target odi ye adwuma. Nti wo ma ye tan wo ye hunde ye target ye hunde mo foman bebre aye de ibinum yen kaichwan yen yan one nti yetum yetugum na ya mop up activities meaning ye communities nimu nti onu schools ifie ti da mama sister care no nti awu bia ye be hia na tama so de bia nka wo vaccine bi anaji bi engine na yezamu na ochede bambo no waso enye bi nti so na do so ya no so ye ko kasa na de wo ama won so wa ye den wa aboa na mbofama ne bi kwa wo makwan bi mopap na ya wode kwa so do Sunday bi wo ma ifie bi wo makwa enkoton nti ebokwa na Sundays normally ye mu dem mbofama bebre wo ba ho nti so ye nationwide program na wo ye de ya ono ye kwa ye nya hwan na ye nyina ya vaccinate hwan na ye daide ye sabu no chede bambo no akoso sende nkofu kekre baby ibenya ye wo hen community no nti mejizi da mama de baka moso okay and then ya sem papa okay na any vaccination kwan dey kan wansem ende ye kan bibi so e friend say breastfeeding and also oma abofra no nufo so wa wo ni we are after some time maybe abeka so be jade but wo no dey very important so be man nufo but ebia na obi nso nim hia because we all go say there be only breast no pese e be flat on person of the man about breast milk na ade for yema yedi mu ana say yema yenya this yet no ye ka say no fu so hu faso e wa kwala ni mi emu a e bi ye de okay say ye ka enufu ma hu faso a yenya na oye bebre abofra ni nya ne chefa maame ni su nya ne chefa ye say enufu nsu no wa hihye ni ne we bia obwa abofra na pomezin hu for the first 6 months ye tre ahwanzen ma odibenyin zo obobo na adwenem do obobo no be na afiye ba ho nyina no owenufu nsu no eye bwan de bi se kru ye nsu ekru ye eziban dabi nyina no nsu ina eziban wo beta wo kwana ye fado ye tena hoye maami betena hoye ama ne be nufu nsu ye ama wenye nufu nsu dodo wona ne nyimpedua ohia no ama abofra ne zayeden odenyi ne kama nti ye hwam faso na ibi a yenya ye ba abofra na pomezen side ye hwe ne side ye se nufu nsu no o contain all the antibiotics abofra no ohia nti oba abofra no ho benefit yareba ho until them
ebia akwafa eziban chance me eziban na ebia abofra na ezi na wa react ebuan da we nya nsunsuandu bi but enufunsu no the way awa ye no or correct temperature bibia into abofra no numa on fadam side effects and reactions no on farm abofra no afesu no olu num no oya ahoban boze ma abofra no osanso oboya abofra ne na adwenem afesu oboa e ma abofra no a form of ni facial muscles ni bibia o develop because aya de osakini na azini na no oboa for the development of abofra ni facial muscles and those things then abofra na nkasa no so no oma mbofoma honi nyi no so oye prom afi no so no ebonwida abofra onumenu funsu no in terms of ni adwumbe na ade no ehunde owosor kama then on fa sintel ane insunsuandu biara obama abofra no ninyin onkabade the way you osede oba mbochata ase yeba na maame side so a yese empendodo wa ezi abofra no ezi nurutu enufunsu ano no na or serve as family planning method ono no yeze man anopa enwumbri ntatado esuom na enufunsu na yen oba pa nti mpandodo wa eze nurutu ano da man na ochedo oboa maame no so no on tu kosua obotum na wasan wa menstruate abofra nechi why an menses in town ono no serve as a form of family planning na mum se maame no nhihye kaka down se wentum wan yen de wano pedodo wa ye pena ono e yotum odesinti okakraba na mum maame no se ye trend no tum oze mana no period every time bi abofra especially anadwopa no otum odma na wo mu oyede otwe kwechi kakra afensu na enufunsu ne yazi bia yemfa sika yemfonto owo hwadado baby eluko bia oka wo ho nti se ekwa baby na sa abofra ne lusa na anye de yeyi na yeza ma abofra enya afi na yereba hwehwe chance anede bottle bi de yebe yezi ban yeze ma abofra no atase afensu maami no send on face content obo no motumi no yeden osieska ama busuma esia no so na abofra no rubezizi no ono no sede yezi ban yezi kenufunsu ama honzindru no we nufunsu no do okofom we nye fiezi banim nti eyibo maami mo osieska nti one we tu we nye bi no yeden wa start that to ezi ban na azi ozama maami afi ode dosunku biziba eban na maami ni wontem ebonwenda maami abofra lu no maami ni hwenenyim na eba no suru hwenenyim na bi wa asre wa chan na onyi ni rizago ose dosunku eyi mase obi foforo ja abofra na son ye na maami a entam na lo yede ohye ohun de onye na maami na orusu nti emfaso kakra yefi afisu no maami no mpandudu wore ma abofra na enufunsu no ntatadu ni ina no obo ma wa abofra na wese no sene yede okokota maami okay se besia wo fofra ebonhu de weze no oyede obeni peti okọ postnata wo susu ebeni fimi bene ne tentem dodo wo ye nti mpandodo wa maame no o breastfeed ina moja yinsu na contraction of fact osan kona name moy kokoro kakaba kokana sidama tasha asen nti bia maame medizida sisters ai for kafaka cross lions nti so kotana name dam na ehun de enyin sana na elusive shape no nti osan kotana name na chede asane again back your own self wo yefun na asna flat nti ebotuma abo life biara or the ebo nti ho na won pere o menufu no na uterus na osan contract na wonya on normal shape dem osan so ka de oboa ema maame na nkasa so osieska na osan so ma awa so okay in a sense de se ema abofra ne nufunsu na se awo or surprise ovulation na entum eme aye menstruate
na enye wukunishia so automatically the act of sex no both am enyense but so or suppressed ovulation the ovaries will not even rupture for the menstruation to come and now the needs and embuwunsa inte embuwunsa enye wukunishia there is no way abaden ebenyense into them lactational amenorrhea method na Mrs. Kan ho asem no oye the process ma oba no funsu and a pa area like on demand when the baby wants it and exam no obo pa midnight wa bra you funsu bi anfra no ono na oboa e ma aworo so no because say yanka the instant wa bra obenye be 2 months if you be deja ukuna so be shi but say to me man funsu no midnight na zinina na say ovulation or suppress na say menstruation number you are free ukuna at any time be ohia bia no egutum zaman na che dey fear aso and e bi omuso no the act of breastfeeding na baby no all hwe wenim na Mr. Ken no ehun dey also do bi ba no don na here for the family alone. Okay, the baby will grow up obeni oba betina community into the modern now onye efi ne maame ho abra ne maame mena nufu no the modern better she ama community ni nyina into armed robbery, stealing, fighting ni nyina no do botwa. Okay, because the person is exhibiting love and maame de trend into ye manya ba no funsu na the communication record na odo no already is automatically or have impact ewa abofra no na abrabom onyina onya amroba no breastfed baby biare no ma obenyi na waya amroba wa twese kan ewo bi no do the love is there it's na advocate the breastfeeding the act of breastfeeding na nkasa no yankodo na yenye police for na wasamo ya na mo de sa test na kan obi ko wi ade na mo china ya mo test na mo se e bia na wanum no fo ya wanum no fo intia na Mrs. Ekasa no so oche mu se the first 6 months of breastfeeding no ansa na mpo na wodi ada aduane be kan ho ade ntina first 6 months na ni sa wodi aduane kan ho yo pocho da se eni sa wodi aduane bi aka ho in the sense say no function aduane nyina wo bibia antibodies bibia yehia bia makora benyi pompom ni nyina wo na secondly no so no akora no ne yefun no on develop yi esa woman aduane sisia intimate digest yes intimate digest as expected na nyankopon na so oni misa na nti wa hye bibia wo no function no mu nti no function no tisa ne oka obeka se eye nsuo ba ko nsuo na ba ko aduane entesa now 4 water and a hind milk 4 milk and hind milk then you now no carbon or you complete meal for the baby up to the time of 6 months. Miss Gertrude, if I say a breastfeeding period no if I say 6 months exclusively you per a day ada aduane so e ka ho aduane ben sa na at that starting point na akola na fe na oba be didi no obe recommend say yes say yemfa mankola no yo mpocho medase nti ho no na ye person kai sa asa na ye ka na hye se obi antena ase no eye pa okay sa wo hwa akora ni bedidi a eye fie na o didi wo mu no nti fie na aduane amudi wo fie obi a no mbetumi ama akora ni bi no di okay nti no nya fe na wo koto chance me aduane bi a enye special meal ni awa wudi no and no be na obama akola menedi inti ya can say you introduce the baby to the family food inti yanka say amuni stew and a woodia eye we bi a obeye no akola wenya 6 months obama emuna ye memremre na wo the stew na afra obetumi de egubolu anasa cap mo na wo de feed akola no family food na mo di na mo di no solid na akola no odi ni na liquid form what you say inti amuni stew no obetumi edibi sa so na bia na modi fufu a ono no ntumi ndi fufu die na wobetumi amahye plantain no na wodi enkwan no wodi bi eguso na wa mix na wotiti amakora na ono so edi na kesa akora so edi board fufu ene enkwan ko twense yate ase nti say ye wo na wo ma akora na aduane nso a ense nyina ye baako
efe bi won yanka say ne yebeka say say balanced no balanced so the person may think say make us a few aduane na obia di no so ndi bi no obetimi afogare na wa kase akwara no so ndi bi na say ahona me pese me kire ye pese ye che say wo ma akwara aduane ko no ye enan nia emma akwara no ni pomprom ene ye protein no say kakra babe nia emma akwara no nya ahoden energy giving food staples ne ade to say your friend is banche body menken che say Ghana hakura ne ye dey for you di bia no yes starchy food emma your energy and also kakra ye say bam and you fruits and vegetables and as say atosode any eduaba no so and no so say bam nti stew no mu no unkontomre ne wo ayoyo and tomatoes ne ade no say ebi beka ho enna your friend is saying fat and oil kakra any say ye bebre and no so kakra ebeka ho enti dairy products enso ka ho eka animal protein no and na say enam insumanam enchenam ne ayaho nentwenam aponchenam ne ade no the product say milk no ene omom whisker ne cheese no ne ade ene liver no ne ade ni nyina would fan nkaka na wodi aka ho na wodi aye aduane no nti wunyanya froye wunyanya nkwan wunyanya ye friend say aboma ya poto ye sure say bibia nkaka go na wodi aduane na nkasa bayre anase mo na wa mix na wodi amakola no medidi ye wo fie aduane bi so eno so ye popular to say ya morikoko obetumi e de enkatie esa nkate baako nsapum baako a wo ya kwa no kwa aduane ti wo se wo nsapum baako a obetumi de egunsuom enyumre no your friend is wonim sa na pa obey koko no nti wo fa wo blend it together with wo more no na why dey wo de aye porridge na ma no wo hwe ne sa no wuntumi ya ne sa na wo de twi wo twi a make sure say wo twi a ma na afi kama menso no so nso ne si jaso no din kan fa your friend is no gum nkati na wetwe no gum nti ehura na se sanso kofom a fom ni akofom wapoto wo mare egum na wenunum eno anu no wewie wakola na nya your friend is saying energy giving food that is emore no wasanso enye protein plant protein nkati odi aka ho we di ewie no anka ha wetwe kakra wechi egu atreso wechi egu kapum odi amana manana ko twense yate ase na chese we nya aduane na edi nti aduane bia wodi wo fie bia akwala no obetumi edi eno anu se obey ni seche wo ya ebetena atere no so akwala no etumi edi ese we no nya fe na okwa akọ hwehwe aduane kunkuntan bia abeka se woni ska we nya aduane chinchinchwan ne om na ye na ye di wo fie no no so akwala no so ebetumi edi bi okay my minke yinka okay Mr. mo yezin wo fie na ba ye mu de afi na abofra no start ezizi enti yen enufu no no man owo taste okay na to basis so no taste ti enufu no mi de mo no ma bi wo mo se de ye sha so oya family food na yes so say bia na say ye ma mi na wo de reason mokona azi wo ma omma abofa kakaba wa start ezizi ontumi na onyede onsibi nti yesi wo bra yeso wo so no ye be ye introduce moko enwa nti eziba na eziba ma abofo bi ahwede moko nyima obra abofa no na onkotum na wayede wezi obendam na ezema na obosu oni na ya wofu bebe wasema ba mama na eziba da onyede onsi nti mbofa faba wa start doses no eya yehwe ezibana yezema no mawaye tide mo checha honzin duro wo empendodo wa yezema abofra na eziba ina ya me na eziba na ewie no fruit na ada no so yede yezeka mo apart from there yebohwede moko na spices enyim no omeda abofra no ifiezi bembia bo sende tide mo kan wonye fun wonye mazi in develop in reality you start with that oye numu ye soft kakra
and they smooth kakra, but you were individual difference. Okay. AFIBA be what on pet or only the button by force. So the man who are money, you know, soon a woman. It's in I the messy men be a shadow as in no more her. I prefer no go to wire where men a shason, a man no so one. Okay. Mr. K, Mammy Jana, okay. Okay. Nti waka spices na nye mukono mo eso esichire no so. Okay. Esichire no so. Ene nchine ana. Ne nchine bebrebe. Nti oda no so yesusu. Okay. Okay, no problem. Yate. Ya de be adwuma pa. Me sure say ye maame fo no omo hweye. Na omo tie ne ye ka no so me say bibia is in moderation. Too much of everything is bad. Boni no can answer no one chantro. Nti nyina ye nhye so. Na me ba bebisa Mr. K na me ba bebisa say ye mami bi wo ha amoye adwuma. E bia onya time. E bia ko this maternity leave ko ampo na man 3 months. Ya man 6 months. Nti mpo no ntimi mpo ntina fie mpo no wa 6 months continuous feeding no. Ankampo after 6 months no baba introduce aduane ade nti e bia oye adwuma obesori obekọ adwuma opening tem nti akra no ko na ma na bia na ne hwe no what advice be na do be ma me no to make sure that ne ba no so na pomuden e koso na enye compromise ye ntutu ne form kra. Okay. Mothers are way adwuma maternity leave no ye 3 months ontum and I over soon come on cotton wire exclusive for 6 months. Tida mende ya be. Edumoku na azo so ye koho. Ye ni won kwatwetwe nkomo. Tida ye kan wa he. Ye srawan ye ni hihye bi wo ho dam wo ho. Edumoku no won so wana afemize obosha wo botun wada aboa mada otedama. Bi wo ma madano woma opponent Thompson nen regular time na odo pon ama we tumi na wa kohwe na wa ko breastfeed abofra no aneso there within time na odo ba no wo short break at least an hour bi wo nti obotumi na wa heden wa sra kwan na wa ko breastfeed abofra no ma no so abofra na enye no funso no anede edwumoku no kra bi no pebuado we create kwanasi bi small kwana e we edwumo mo ho madano obotum na bia wenye bi aka no no za abofra no oza abatina ho na sa abofra no lu so ane the time so do pedo komini den na wa akahye ho na wa amane enofunsu no amayen enofuma ntata do na yere kan ko pem 6 months madana etumi na wa yeden waye ane de enofuma ya so yetum na ye yeden ye chichi ye disiwo meka de bi wo mu a wo boponentam asen ho normal time se wo resume adwuma intoro ba no tumi chichi bi yede odisi ho no so obotum wa aboa kopem hours before to 6 hours inti onto time obopon bokofie ni bi amowo o chichi wa yede wasa ina madano wa kwaja abofra na wetum na wa breastfeed inti adwuma yokuwa e bi adam nhihye yi ibi 1 year no wotum na won so start why what the boy and mammy for no. Among ones who wait 2 minutes while continue breastfeeding up to 6 months and a year but they will. Breast milk ye chin edition meaning and say and yes storage and also to say. On a year cadet, Obotum way chichi now or that's here fridge. Okay, on one chef fridge or that's your fridge. And he said, obey your marble frana or heating soup. Kakra mo ye de na desi mama why warm kakra na oda so nensechi ahwe ne hotness ndo otida na osama abofra no ama wano. Okay, let's get you intim na kakra ba so nti ne yetena say so ba time bia we working mother na say wo be resume a esa wo kai say ne fonso ne de chef fridge nti enka say 2 weeks to time I will resume no esa wo de ye wadwuma say wo be chi ne fonso ne bebre wo chi a e de say wo de beku bottle this breast milk containers e wo ho ye ton wuntumi ento a wo betumi de egu saa rubber ya amu bi anase bibia e wo ne ti nti wo chi a na wo de egum na wo abodate egu ho na wo de a chef freezer
na o da she freezer nti obetumi echi beye nkasa 5 containers ansa na we resume nti she freezer eno no e she ho mo it can be there for 8 to 1 year. Freezer, yes, can be there for 8 to 1 year. In this chef freezer na dia, and no any problem. And ben no so ma me be yes homa emu adwo. Nti emu dwo a na afi de wa ye so hye no tisa Mr. Kan. No de sim ansana odi ama akola no. Emu be ye wom kakra ansana odi ama akola no. Nti na che say we don't have any excuse. We need excuse be as over cast 1% or more banofu. Madam Gertrude, my major na on say asema ye so yentimi enka without giving special attention to children with special needs. They are with special needs for a reason. And to know ye can breastfeed na on sa kola bi ha o na at the beginning no who say be there's anything wrong with the child, but say be na subsequently and I will be say be okay akola no ni baby are deformed and I say untimi nante untimi ne bibi sa na nti at the health facilities say be ye call for weighing vaccination na there no ye wo enema bi a de gu akwan ma ye bebo ama ye hu ni ntem ebi a ye hu ni ntem anke betimi aso an nti ye enema bi a de gu akwan ma ye betimi ehu ni ntem ana ye wo bibi sa mpocho ai okay eno na ye finish screening no nti akola na ba weighing ye hwe ne mudru ye hwe ye finish say ne tenten say ne eti ye hwe say sa busumi a wedui sa no mudru no ene ne ye pepepe ana say ene ne ye pepepe no ni nyina ye de hwe kwan ye de hwe ene ye wo bibi ti say developmental milestone wo hwe ye weighing card na ana say road to health card na ye wo baby a wa kire say sabre sa akola no tum pagya no kon. Okay. Inti se odu sabre no na sa akola no etene maame so wenim sa wo nurse no wo hye bibia sa akola no ntumi empagya no kon at 3 months ntumi ne kon ne ngina so iye at 3 months na wo se wo so na no kon no wo so sana some say there is something wrong. Okay. Inti sa steps no na ye follow ebi akola no edu 1 year 1 year wacha nkwala bi kwa 11 months na mo nanti nti wacha esa at least otumi gina ho no so ade so obari ntumi yesa na there is something wrong nti ye hwe sa anyame ni nyina nti as early as possible no na hede ya refer no. Okay. All right. Nti me sure say ye hu ne ntem so anya ni nyina na ebetimi aso ano meboa bi wo ho ma ye ntumi enso ano. Okay. Nti ne ye ntumi enso ano no ye refer ni aye betumi aso ano no so de eno no true counseling. Ebi anuane na on man ye ti sanya me kan ye won say aduane ye kakra na ebobom e na ye complete meal nti wo man no one way a protein na calcium na de wo ma e ma akola na ne nan no don be mu aye di ne otumi agina ho no won fa nka ho a eno no enye ye sa nti ye hu no sa na ye ma akola no di more of calcium rich food, more of protein na akola no don be mu aye di ye de no to so sa na ti say ye hwe na ye hu say sa na etia na che say there is more to it na I refer. Okay. Wo ba ye screen ye the man wo ba when you so ye church medicine ye community other faith based centers na de ye koye education wo e find them nkomo you ama simple was bi ba wana so e wa we won wo ye spiritual aspect na mada no so or na reba ama wo hwe physical aspect so na wo ye and medicine wo ba when na weighing card the minyo me na wa trotro no wo nti wo ba ye di education ye kire won baby owo ama maame no su kofa we tum we read because ono no tanya abofra no e wo fie mom ama so hu sinto bi o start don hu dem maybe day o said dem kan mu bom nsem otum o tik baby a sounding fiba na baby no ya entampana na so we to hwana ma no za abofra na ba pomize na so e ma no so wa hwan ama we tum na mo said wa ya ma abofra mentam wa ya ma nentam ama endile ya obotum na wa ha abofra no na abofra bi o ha otumo say within let's say 1 month you otimi ba hospital be 4 times just every week bi a oba
the be oil, the be out the one and you so near there. Sometimes, my phone so woman you go and name so. Maybe some common hygiene habits being nanka was say, Mammy be out making sure say ne ba na and pempino, or more woman you go so and maybe a more tie ka ebet me ya real being basa bia no buy china obana ke bit me si ano kwan no ensan hohor ya sibia otumo prevent yarwo bebre ya yetumi na ye den yenya okay nti ye hohor yensan ho wo bra maame ebia erbe ye ziban wo bra maame asesa wo ba no ho meche bia wa dwonso anede we pupu asesa wo bon no ho wabra maame akọ wankasa akọ toilet ensan ho nti hen dada dwumezi bia yezibia ensan ho sede ozi hen kan wazi nyinemu o sende yezi insu ine semina yeze hoho yensan won ono na obo mo kumomboa wamboa wa ebia yeze hensa yeda yeze afa no ama anko henenum yeda fanyana no ana abofranum po enso wa temu oba piki bi ozebo kwananu odi fini bi bo wrenum ozi dam ayemutu ni eyi na aziba intansa won ho ya azitete bi o said abatan ya hyanense oye pa especially bimpo wo mo oba mani beziba na o sa me na me ba meziba beton ho fra abofra na nsan me bo wanda abofra na ya ten na said ayedan oda trade ban mu oda hyana no send that stage na abofra no solusua how we see ma wayeden wozizi intede banana no so pedo yede o hwe no yede oye bi inti san hofro na nsan ho da me na onesan ho fi odubo ezibra mu hyenara ifi no so be yeden obokwani yem inti onfa ho daye ye bia hensan ho sede oye hen number 1 priority ono no bo ma yetum okumomboa wamboa wo bebreya and then oboye ho ban so fi ye ba ho bebre ho especially common one airborne na di inti oboye ho ban na azifidam tan wensan wutiti ibiti de bi obowo ibwanda wa obowo kwen ode egu ne nsan ho me wan wa kire hen the way esi ma say ebowo wa baby ayeden bogu ehwo na obi kotuma ayeden eso wa inti yetaye hofo yensan wo yedi semina ina insu anenyi tew nye insubia insu anehin tew na yeze hofo yensan ho ye ye wokwana ya fado hofo yensan ho ye kama ibi wo moba odunsu gu ne nsan ho adabi edunsu nkotin a nkumombo aba chise yezi semina yeze yede ka ho na yetoba ye hofo yensan ho ye kama ansana ye tumina mboa wana azina yemfe ye nenyin ye tumina ye kumbiro miss answer na obeba no menkai etiefo bibi ensan hoho na ehwo asema ye ka no last week Thursday ye ne Econ Health Center edi nkita ho no mbe che practically ye de table si ha hoho ye ensan ne ade anti wo bi wo pe ye kwan fa so hoho ye ensan ne ne ba be che ukoye YouTube ni Facebook aye video no da so ho kona kokoshe na so hu de we abesi hoho wonsa yiye enya nsa hoho wi ana ensa hoho sanete madam geti yan so yo ocham de kakra beka ni am sister kan no okay when card no ana say road to health card no bibia wo nti e be say bakan no omonye de omon kan ana so omon share pictures no senya maame eho nensa na akora ne hye ne ntem akora no so ho nensa ni nyina ye pictures a ye twitwa ni nyina chichechiche nti ano no so ye boboa ema wo hwa obenwo se ese meme ho mensa no meba no so menwo ho no so nensa ena eduane ye na ankasa nso nkukuo na ankasa ye eduane no wo mu no so ese ye twitwumi wie na se ye eduane ni wie a maye fensi wo ma de nche so ansa ne aiden ya se ekotwitwu ena ye ankasa akwala ankasa krampo no boss no ye nya na te se mpenyimfo de ese wonye container ba ko odidi wie ye na cup ni spoon ni bowl ni nyina wa hohoro ho kama ho kama wi a wase anu anso hye okay wudi egum wa bro egu container no na wa kata so okay enya be 10 minutes na we hwie nsuo na efium na wa iden akata so still intact na wudi esi ho o se be wisa na wase akofa bio
te me mfa nkwala ne boss ne mix penifo de no na offense ho ma denchi because no so betumi amanye yare no yeda pa na safe na enkomobo no wo wa ba join ya fe na ba be ka ye ho e wo Coastal TV fi ha say menka wo say DHERESAH channel no 514 na Facebook and YouTube so o hwehwe wo ho a ubehu ye ewo ho na enkoma ye di nyina na ebi afi no ababeto so wu nhwede ho asema ye ka about ye mofra no anaso se enua mo nketewa ye mma no omapomuden ehun nkomo na ye di nti efiti eno a ye 11th ekopem 17th ne de nkomo na ye di no eno a ye di eno a kopem se ye benya gidie bi se asema ye kan ya kan ye ma nso wate atini ye eno anti na ye di isa nkomo ina ene no ye ne empenfo eko efri health directorate na eko nso efri Adisadel urban health center ene ye ne omo ene di djuma na ofia se omo aka ne nsem bebre fi se ye start ye hye nkomo bona se ebesi baby a yedru ya ye time iko ya enche ye ba be sorry no problem but in America no Facebook and YouTube there say ye pon free akra na omo mpon ye nti se wokọ ha wonsa be ka video na wa hwe na ne ye kan nyina bezise semre no wa hu ne ye kan wansem na answer na ye be kọ no so no campaign na ma sha se fiti enra 17th na mo ba be wie no hefa na mo kọ dia na mo ya mo be make sure say nsama mo kọ no mo ka no edrueche na nkofo atiate ne ye na mo wo Coastal TV and me sure say ya hwefo nyina ebete na ebia na obi share ni manhwe baby na obi a busy wentimi ama mehwe TV na ade wentimi pa anso ne phone anso data ehun ne ye koso wo Facebook na YouTube no nti hefa na mo kọ to make sure that nsama mo ka no nkofo ete na nkofo dodo na so na ete yo mpocha me da say enti no we celebration nationwide na ye kan say Cape Coast Council nkrobata bia health center chip zone hospital baby a health for bia no omo body road dindindin nti ye bekọ FM ye bekọ asori dem akoka bi wo ho mo no ye bekọ outreaches yanka se communities a ewo inchirichiri nkura na ase ye bekọ ho nyina akobode wuro de a kire amansan mo nyina ate yo okay we send the school mbofama no wase yan start there ye church one ama woli nyinu no chede won so nyema bi wo wa wozenyi ni ye nti no so ye kwadam han wo hye na ade na last week wo ka kire nyina wo schools nti ye godo ye ni schools then organizations no so ye ko we send there yes say abofam na pomezin no obia ye involved on your only parent no nkotin aneda apomezin aso e fon nkotin nti no so ye ni won kwatwetwe nkomo demi because won support and won so wo play e wo mbofam won apomezin no nti mejizi de dam okwana ye fada no so ye zebo asam no so no ho de wo bini in 30 seconds to our fourth na yonko. Okay. Well, Brian, we celebrate yam fama and a bon yam fama wana po mezini. Zaye kanye de abatan woman yina yen so na yamboa na jumezibia yezibia yen for yen hunshim. Yes, services na ye no ye ne dada but tibi wo ma no nya kwana mba anede wa to na dream wo ho a nda ye fado ya kan wan de ombra na yenhwa mbofama wana pomuzin zo sede ye bia yen ma mbofama no ama won so wa aboa na mbofama wana pomuzin no esipie Madam Getty fabito so na yo mpocho mso kasa we ebekwa ama nye kru nitrifo sisa ahemfo opinion leaders ne omo ka ho a omo kasa edujum na ebeka ne se child health promotion week no enye obakofo edwuma obia ne role na ye se oye na bibia ekoso enti se wo ye ohene ya kasa che wo manfo se
wo a ment na fi ko wenyin say wo ye assemblyman Koswana Assembly advocate for healthcare for nursing mothers and the need to come to the health center or the CHIP zone to access care. Volunteers, munko efi munka ensampane nchira omo adwen so omo mba no munchira omo fambra health centers ho na nurse no be ya omo awawe to na wa hwe omo. Yo, Yadamasipa. Madam Gertrude Nanaba KUUSANGYELE or Ofi Metro Health Directorate and THERESAH SACKEY and so Efri Adisadel Urban Health Center omona omoni ababedi jumedi mpacho Madam Bakuna monene ba no ndin de. Ocho ode awojetua. THERESAH awojetua Efrim. Okay, awojetua Efrim. Okay. Also every directorate na okay madam yeda sepa say and then no mummy ensan yina ma ba beka yensa ofia say na yedi enkoma eho hia say ansa na we be pani no na nipa ko na say onya akola ansa na ba be pani de obi anya ebida ne obi ana ye pani da but akola de obi aya akola ansa na oba be pani na charity begins at home no e be also apply to the fact that say oya akola na wo hwe ni yi a na onyi a na pomuden so ebesisi so akola ye wo no na ya nhye dan hwe ni yi no ya na woni etie se onyina won say na oyale echi na oyale na oyale nya say bia wo second solo but ensem bebre na nkoso yi bra na oya akola no eni say e wo mata say an Roberts for kra no ya mo mu no fontia enyo mo fault no for no man no no so kan wo onum no for anka ba na ye nya an Roberts kwampo wo Ghana ha say ana area se baby a ni nyina so ka hu bi na ye behwe na ye ni ye say first na ye ni man say ye hu say ebeye ni ye ni ye say na ebeya bibia ebekoso fine ha na edi dwumade yin na ebesi Coastal TV Morning Mix Tuesdays edition no ha na edi besi na yemfa sodama yaboafo NPA National Petroleum Authority na yensanso fa sodani bi ema Adisadel gift shop and Men's Hardware and Finishes Nesto Ventures or more any the test kitchen services de asada ema aboafo yi a maso ya sing from Kran to Kran Sunday to Sunday 24/7 ye no mo a na edi djuma no yeti manu omo ye djuma anope ej Ben and Philip nyame enshamo papa media ye AFIBA ESSIEN mene Omar bin Abdallah and share djumedie asia me media babesi bebia ye babesi ya baba story so mayenda Madam THERESAH SACKEY and Madam Gertrude Nanaba last name dem Philisa me say no nti na ya me pese me bono KUUSANGYELE KUUSANGYELE nti no ye da mastepa and Madam Mrs. Ephraim and Miss Ephraim first one no ya be problem kakra nti na pese me no problem ye da mastepa Mr. Festus Ajete nyame show for omwa de bia oye my beda Cape Coast Sub Metro Health Directorate no so e beda empen fast mo be che obi ansa na yakwana mpocho ai mpocho na bochia no mpocho ye be chia ye dwom mpenufo ye director nutrition unit for nyina and health promotion in fact directorate when na echi obia so Madam THERESAH Metro watch obia watch out on behalf and na enwan no enti no ha na yede mo besi na 24-hour economy na aban de bae no ye start ye there since the 80s enti ye da so aye wo ha ye nko baby a Coastal TV ekoso ana ne ye ntina se ne be ya ne ye wo ma obia so no o miss out ne mo wonsa beka ni na ya do bibia se mo share Coastal TV Morning Mix ababesi sampempen so ya baba story so nyambo a ochina sa dum bedum ye na ye san story a ye ne mo eba be di dwuma ni biom mo ma bai my bro boy,